stari za izgoret. Blagoslov. Bože, neka tvoj blagoslov štiti na putu i na ribarenju. Stavit ćemo ovaj križić od palme kojega smo malo prije blagoslovili u crkvu, u vinogradu. Neka Bog obdari vinograde plodom što većim, da budemo imali lijepoga i dobroga vina. Mi smo vezani za Mustir. Doživljavamo Mustir kao svoju kuću. Mustir je dio nas. To je naš simbol. Mi se obraćamo Bogu, Svetome Nikoli, da nas zagovara kod gospodina Boga. Mustir je svetinja cijeloga otoka, a pogotovo Komiže. Ko dođe prvi, on pali vatru, a ovo je od lani grana od palme, pa se nju na kamin se izgori blagoslov. Poslije skidanje kvarantora, ljudi se skupe ovdje u kuhinji i na završetku imaju ručak. Ajde, stane na listo. Evo 3 Marija, ajde. 1, 2. Za šta? Za raženta od vaze. Evo ova naša. Dole vodu. Koja je ovo voda? To je voda odavde iz vaze i športa. Vojo. No me regrese todo. Apostol 40, to me poli mora che se quarto bravi Isusova. I ja mislim, ma svaki put govorimo, ma nica se ne sidi. Se govori? Ne, Elvira, esta no Prvi put kad se smijeli, auta bude on. A ode ga Tonko dobroga. A moram. Sve ga Tonko dobroga ode, hej. Dobro. A ovo smo i vezali ovako, sve 3 uzlada. Moj ba da mi još pade na tintaru. I vode 6. Jedan, 2, 3. A vamo ćemo se.
Da ne ide. Kaže Dubrovnik. A to i u Vlaškoj I kaže. Vlaškoj. U Vlaškoj se isto kaže, pogotovo. U srijedu skinemo ono sve što smo postavili za kvarantore i što je za pospremimo, a neke kipove i neke stvari prenesemo na drugi oltar i napravimo Kristov grob. Ajde stane na listo. Evo 3 Marija, idemo. 1, 2. I nema repete. Nema da više repete. Nema repete. Ma vi grevamo di tanto. Io mi da ne jaksa. Io mi da ne jaksa. Jaksa ne mi tarda. Ni važno. To te govori da ne grije tako. Ne grije tako. Ne možete kolop, ono mi smanji kolop. Govori da ne grije tako. I ne tako grije, kao što rekli. Ovako grije. Ma majko se grubo. Da može jakša malo, samo ovako da malo. Malo podigni ga. Malo ga skužuj. Eto tako, samo malo. Eto tako malo. Malo ga dođe. Pokriva i ti jaksa koji je. Pokriva. Lijepo ga pokrite ga. Još morate. Sad ovdje moramo ovako. Samo da ne padi. Pogledajte, ne možete da ne padi. A nikad se sve u zrak. Molim? Tu oni ti je šećer pa. Adesso ogni puja ujutro, sad ujutro je bila 8-9 uri ponaca. Ali na žirila isto je došli njom. La fuori un cabezzone, da lì si vede la cosa. Non sogna che la scarpinata. To. Kako bi se vremena ti šta izvadi. Gotovo je sad da se ja već riješio. A ima Gran Cigula, Scarpina, Palamida, Usata, Skerpun, jedna Sipa
žita, bilje, sve smo ovo morali u jednu mrežu vatiti, a mi smo ovo tikli 4 breze smo digli. Puno nas ima, a svak ima alata kako te volja. To se sve melje, sve gore i gore. Ako se nešto ne poduzme, bit će ajme more. Eto, Jakša je ribar, a ja sam kući. Ja sam kući, naučila sam se tu. Bilo mi je teško u početku, jer sam živjela u gradu, ali eto, sad se ne bi vratila. Ljudi su drugčiji je život, način života. Nema nas puno. A ima sada isto mladih obiteljima. Rodilo se dosta djece, mislim, s obzirom na situaciju, mada uvijek previše umrlih naspram broja rođenih. Oko muži spala, druže, oko muži spala, druže, oko muži spala, druže, oko čorke žene, druže, portili su iskom niže, portili su iskom niže, portili su iskom niže, da napune svoje bliže. Ma ne, sad ćemo to dobro, ti ćemo što te... Hvala, vrlo. Mojsije je dao zapovjed da se jede kiselo zelje, a janje je bio te posljednje večere on, Krist Gospodin. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi Isuse, došao je veliki četvrtak. Večer je. Skupili smo se ovdje da ti odamo počast, da ti se poklonimo, a najprije da ti zahvalimo, dragi Isus. Hvala ti, dragi Isus, za ovu komižu lijepu našu, za ove ljude dobri i pošteni,
ali nemoj nas napustiti ni zaboraviti. Poći ćemo s molitvom u zahvalu. Samo ćemo te zahvaljivati i opet zahvaljivati. Budi milosrdan nama i cijelom svijetu. O pregorkoj muzi Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelom svijetu. O pregorkoj muzi Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelom svijetu. O Koliko ti je veselno? Sedi stote, aj. Ajde, sedi, ajde. I jabuke, vidiš. Prva postaja Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer po svetom križu svome otkupio si svijet. Gospodine, kako je lako osuditi, kako se lako nabacivati kamenjem, kamenjem osude i klevete, kamenjem ravnodušnosti i napuštanja. Gospodine, izabrao si biti na strani pobjeđenih, na strani poniženih i osuđenih. Pomozi nam da odbacimo Pilatovu vodu koja ne pere ruke, nego ih kalja krvlju nedužnih. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazno i u vijeke vjekova. Amen. Stala Plačuć tužna mati, gledala je kako pati, sin joj na križu zdignut, dušom njenom razdvojenom, rastuženom, ražaljenom. Druga postaja, Isus prima na se križ. Ugasime pomalo. Vestrivo! Iz spokojne tvornice Neptun. Ovo su dionice od Neptuna. Nikad nisu bili napunjene. Ovo su još bili za tržište određene. Ovo je bila neiskorištena ambalaža i kako se raspala tvornica, to je ostalo dole i eto. A ćemo pravi ženi. Ja njima ovdje makineti. Idemo muku makinetu. Poljač. Što putaš nafća? Vidi da znamo koliko će traje radi procesije. Ovo će duže djeca, ono od 13 do 14 godina, tako, ne skroz malo djece da se ne popali. Stara manje strpi. Nema više tvornice, gotovo. Nema više ni ljudi. A nema nikoga volja ni zaraditi. Da smo sve vazili.
Svak bi došao liti, a zimi dođe svak liti i reče kako je lipo. Kad ostaje tu živiti, a treba zimu provesti, pa onda reći da je lipo. Lako je liti. Na Maslinskoj tužnoj gori Spasitelj sad kleči moj. Smrt na žalost njega mori, krvav s njega teče znoj. Kad podigne tužnu glavu, vidi strašnu golgotu. Vjena će kroz smrt krvavu platit našu grjehotu. Ošalosti i veze
kad bi pokopan Gospod, grob se zapečati, na vrata od groba navališe kamen i postaviše vojnike da ga čuvaju. Slavno svjetlo uskrsloga Krista raspršilo tmine pameti i srca. Amen. U početku stvori Bog nebesa i zemlju. U kokoj paši? Co? Car govori, kako je? O čemu govori? I vidje Bog da je svjetlost dobra i rastavi Bog svjetlost od tamne. Aha, dobro. Ispruži ruku nad morem i razdijeli ga na dvoje, da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Opet da ti, smiješ se? I sam se skroz jer sam se buta vode. I tomu reca, ajde. Pitoj ga, car. Još govori. Ajde. Duh svoj udahnut ću u vas, da hodite po mojim zakonima. Nemoj, smarema gorno. Slava Bogu na visini. Spasio nas uskrsnućem svojim i obnovio na slavu imena svoga svetim krštenjem i blagoslovljenom vodom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svetoga ti osvetljiva vama vrata. Boga samopočera, Otca, Sina, Duha Svetoga. Amen. Svima vama, vašim ukućanima, posebno bolesnicima, sretan i blagoslovljen Uskrs. Dobar vam tek i Panj Isus i Marija. Laku noć.